Thank you guys. Please support the stars. Not star emojis. Kwikhaya labashumayeli The Preachers Production bendikhaya futhi lithi ndisakuhlonipha kodwa ndiyacela ngoba inhlonipho akumelanga ide iphele. Inhlonipho kumele ihlale ihleli. Ndiyacela uzondimamela uzokwazi ukuba umxelele. On the Peace Production PS Mali thathela ithubane cacise ngakela sonke ebendikuthanda ngayo kodwa ungibonisile ukuwena bengisithi ngingafela kodwa bengingayazi ukuba wena futhi ngoko ucingayo nami ekugqibeleni ithi ngikubonile futhi ngikholiwe ngikulela njengethuba othe wandipha lona ngingahleli nawe ngikufunda kanti all along ngikhawuleze ngakuthenga ngafaka inzipho ndingayazi ukuthi enhliziyweni yami uzawujika ube poison endingase nokuba nje kanjani ngoba ndifuna ulibala ngawe ndala ndizama kodwa ngoku ndiyasibona ukuba ngokwenene lena into yokugqibela phulaphula bekudala ndikutenga ndizama ukubonisa indlela endikuthanda ngayo kodwa zange wathi wavuma ukundi-understanda futhi zange waqonda ekuqaleni bengathi siyadlala kodwa ekugqibeleni ngiphele ndizisola ukuthi kukhona ukushaya amanzi especially kweli khaya kodwa bengingazi ukuba le nto bendiyicingela ngokwenene iyinyani phulaphula ndithi ngicela uzondipha ithuba lokugqibela ndithethe nawe ngicela uzondipha ithuba lokugqibela lokuba ndithethe nawe eluthandeni ngokwenene liyagadanwa uphinde kukholelwane nxa ithi leqonda ukuba noba ngakhabana nomsolo ngiphinde ngixoleleke usendapele leziyo lonto nesusa nasengqondweni ngasiqale ukuthi wamngumi uphila ndodwa nandisondeza ningabantu empilweni zenu kanti bengifuna lenzeni ngoba nawe akani nokusondela ngokutshengisa ukuthi nawe soziphinde sohlukane kodwa namhlanje ungiqalile inene ngiyikhosi enhliziyweni yami engingazi ukuthi bekukhangani